Assalamu alaikum. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан жакындан көрүп жаткан мекендештер, саламатсыздарбы? 29-июнь 2024 жыл Бишкек шаары пригородный мал базарга келгенбиз, туугандар. Койлдун, жылкынын, бодонун бааларын билип бергенге аракет кылабыз. Аба ырайы салкын, 26 градусту көрсөтүп турат. Мынакей. Сонун алдыда видеолор болот. Видеого лайк басып, каналга катталганды унутпаңыздар. Чөптү абдени чыгарабыз. Токтой? Я. Кой. 2 тиш койлор. 17 миң сомдон буларчы? Булар 15'ten var, Aha. 25'ten var, çoğun koylar var. Чоң койлор. Ичинде? 35'ten var. Ичинде 35 миңден бар, 15 миңден 35 миң сомго чейин чоң койлор бар экен. Кочкор канча? Бир кочкор бар экен ичинде? 25 миң сом. Номер айтасызбы YouTube'га байке? Эгер YouTube'га номер айтасызбы, эгер үйдөн сатам дегендер болсо? Ушулар эле? Жакшы. Баа берип атабы? Канчага чейин чыкты эгер сыр болбосо байке? Бер мынчага деп 16, 16 миңден сурап тур туугандар. 16 миңден бербе десе? 16 жарымдан болсо берет экенсиң да. 17 сурап атасыз да. 17 болор. 17 миңден болсо берет экен. Акыл, рахмат, содаңыз болсун. Анда алдыны карап кете беребиз. Азыр кире бериш жерде машинада турган экен, тартып көргөчтүк. Кана. Туугандар, эгер кимде ким үйдө ушундай койлор болсо, сатам деген кочкорлор бар болгон болсо, мына уруктукка жакында. Жакында кочкорлор коюлат го. Сатам дегендер болсо, биздин канал аркылуу номерибизди айта кетели. WhatsApp аркылуу жиберсеңиздер болот. 0707 388 350 номерине байланышып, биздин каналдан сатсаңыз болот, туугандар. Мындай кочкорлор болсо. Кайрылыңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштайбыз эми. Бул жерде чоң кочкорлор бар экен го. Мынакей койлор тизилет. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Иштериңиз жакшы? Бул кой токту. Сиздикиби? Токтулар бардыгы. Маалымат берсеңиз байке, бул породасы кандай? Линиясы кандай? Линия жок, мындай. Мынакта чоң койлор экен, булар, чоң койлор экен туугандар. Мындай да көрсөтүп бере, алыстан толук түшүрөлү. Могу кочкор бар экен. Кочкор да сизге карайбы? Жок, биздики. Сиздики? Кочкорго адден сурайбыз. Азыр бул токтуларды бүтүрөлү. Баалар канчадан сурап атасыз? Kuruk 20'dan. Круг 20 миң сомдон. 2 тиштен өткөнбү? Ötelek. Өтөлекпи? 2 тиш сайылы экен. 20 миң сомдон круг сурайын дейт. Чоң койлорчу байке? 45 миң сомдон. Канчаны тууган, канча тиш булар? 6 тиштер. 6 тиштен чоң койлор. 45 миң. Номер айтасызбы? Айтпайм. Кочкордун баасын айтым байке сразу. Кетти. Сатылып кетти. Канчага кетти сыр болгон? 11 aylık koçkor. 25 миңге кетти, 11 айлык кочкор. Кочкор зыңк экен. Барбы үйдө дагы? Сатылап турган. Номериңизди айтыңыз анда YouTube'га. 0700 88 88 38. Мына туугандар, кулак башы бунун линиясы бар беле? Шарпейдин линиясынан, кулагы узун экен. Арт жагынан көргөзүп берели, куйрук тартып. О. Каяка кетти байке, сыр болбосо билбейсизби? Бияка эле, мына. Жакында уруктукка койгонго башталат. Уруктукка жарайбы бул койгонго? Азырча болду. Азырынча болбойт, База жакшы жете эле экен, бирок жакшы экен, чоң экен. Бою канча чыгат? Boyun ошону эзиптеп. Билбейсиз, Кайсыл жактап турасыз базардан кийин? Өзүбүз шарделебиз. Негизи чарбаңыз. Чалып сурап алам десе. Отурган чарба көлдө. Скөлдө? Скөлдө экен туугандар. Рахмат байкелер, соодаңыздар болсун. Мына ушундай маалымат болду. Азыр барака болуп атат, барака. Экөө кичинекей козулар экен. Жакшы. Канчага кетти туган? Экөө 8 миңден 16 миң. Бирөө ургачы, бирөө эркек кочкор экен. Мына. Канча айлык булар? 3 айлыктар экен туугандар. 8 миңден 16 миңге алып саталар алды. Базардын кире бериш жеринде. Байке, ассаламу алейкум. Бааларын айтып коюңуз. 16 oldu oturdu. Эки 16 миң, 8ден. Жакшы. Бул жакта койлор бар. Козулуу койлор окшойт. Ассаламу алейкум. Козулуу койлорду байке? Канча тиштер?
Mına kozlar. 2 tiş 4 tiş. 2 tiş 4 tiş. Mına 2 tiş 4 tiş deydi. Çoң koylar eken. Bağları qanday bolup 22 mingden ne? 22 mingden surap atasiz. Bazar suradi anan. Kozlar. Qanchaga cheyin ava chiqdi? Bu qo'zi yaxshi kelgan o qo'zi, 17. 17, 18 ming so'm surap atadi. Berib aytasiz. Oyunuz qanday? Qanchadan bo'lsa berayin deb turasiz. Endi qo'yingiz. Bizga qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi-da. Ha, yaxshi, mayli. Egiz bardig'i. Ha, bardi egispi? Mana tug'anda. Egis tuvatgan qo'ylar ekan. Qo'zlar bu yerda egisda. Ha, egiz. Uyda da bormi satila turgan? Uyda bor ha. Nomeri aytasizmi? YouTube'ga. Agar boshidan ko'rib olaman desa, siz nomerni aytingizda anan. 771 0771 08 04 02. Qaysi yoqda turasiz? Azyorni, Bishkek shahri. Bozordan keyin Azyor. Don Qabar degan kanal, brat. Mana shunday ekan qo'ylar. Egisdi taqsiqa. Ha. Çalıp alaverasizlar, surap. Meningiz sodangiz bo'lsin. Bu yerda ikki gigant turadi. Hozir ko'rgazaylik. Qara ekan biri. Biri korishniy ekan. Hozir esini ma'lumot olaylik, bersa so'z turda so'raymiz. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Bu qo'chqonlar siznikimi? Qancha tish bular? Ikki o'tang. Bir yaşdan 2 tish ekan. Archag'ida ko'rgazib beraylik. Bularning liniyalari bormi, aka? Ya. Qaysi liniya? Qara bildiki. No qara dele shundayda. Ikkovi beringlar. Boylari qancha chiqadi tugan? Chenegesmi? 91 87 Qaysi mo 87? 88 88 mi bu? Karışne. Qara 91 boylu ekan. Bahası qanchadan so'rab o'tasiz? 50 ming so'mdan. 50 ming, 100 ming. Bozor so'radi. Baha berilik. Berilik. Ha, yaxshi. Nomer aytasizmi YouTube'ga aka? Daha bari satılib turgan qo'chqonlar. Ha, bar ekan dag'i. Hozir so'rab berasiz. Nomeringizni aytangiz. 0705 00 58 07. Bozordan keyin qaysi yoqda turasiz? Issiqata. Issiqatada ekan tug'anlar. Rahmat, savdoningiz bo'lsin. Darbusga qo'sha ketilchi. Assalomu alaykum tug'an. Qancha bo'ladi darbus? 3 tugu. Ha, yaxshina. 3 tugu 100 so'mdan tug'anlar. Bu Don Qabar degan kanal. Ha. 3 tugu 100 so'mdan ekan, yaxshi. Ya darbusmi? Bu Bishkek shahrida butunlay kilogrammlab sotadi-da. Siz yaxshi ustishni qo'yib tursiz. Shamal saydiqi, arbuz, darbuz. Mayli, savdong bo'lsin. Aldini qarab ketaveramiz. Qana. Voyga assalomu alaykum. Sotib oldingizmi, sotasizmi? Qancha so'rab o'tasiz? Ya. 30 ming so'm so'rab o'tadi. Ha, echkini ko'raylik-chi. Jelini qarazangizlarchi, jelini. Sağmasın. Qancha litr süt beradi? Sırası sütden. 4 litr süt beradi. Yaşı qanday? Yaş. Ne paroda bu? Zanen, biri alpinski. Zanenski paroda, bu alpiyski ya? Alpiyski. Mana ki jelin. Gözünün nimesinden kaçma. Ha, mana ki 3 ulaq var ekan, mana. O'xshash. Alpiyski paroda. Atası da alpiyski olgan, ha? Mana ki Tuğanlar ma'lumot. Zanen. Bu zanen, bunun ulağı yo'q bu. Ulağın satılıp ketmiş ulağın. 3 ulağı satılıp ketdi. Qanchadan satib berdingiz? 15 mingdan sattınız. Bu 3 ulağı bilen qancha so'm? Ulaklar kimde? 40. He? 40. Arqacha Zanenski. Bunu ulağı ketmiş. Yo, o'zi. Özü ekişten. Bas. Önkiden ekinci. 40 mingden ekin. Ekoten 40 mingdan ekan. Tuğanlar 40 mingdan. Qancha litr süt beradi dedingiz? 4 litr süt beradi. Nomer aytasizmi? Telefon. Aytayım. Ha, şaşpay aytыңыз. Esnep turunuz, hozir kelaman men. Esnep turunuz. Bunaqay bir joyda echki. Salomasiz, echkingiz qancha? Mata. 7,5 ming. Bular süt bor ekan, e? Hey. Mana shu yo'qda. 7,5 ming. Mana teke. Assalomu alaykum tug'an. Bu bital bu. Bital toza. Oho. Eskelelek bu. Esi yo'q bu. Ha, basını bilmaysizmi siz? Boy büyük ekan ya. Mana teke. Turuşun qarangizlarchi. Kartinka go, stalo. Es degan tabroz bor ekan. Esi yo'q, yomon bo'ldi. Basını bilsek yaxshi bo'laveradi tug'an.
Ya. Бағасын білсек жақсы болбай беле, эч айткан жок бу. Асы 50 миң. Точно? 50 миң сурап атат. Кышта кандай болот? Бойы 1 метр. Жашычы? 50 миң сом. 6 тиш болуп калган дейт. 3 жаш. Номер айта экен? Номер. Сиз айта бербейсизби? Машиналар жол экен да бу. Ha? Номер айтыңыз да. Азыр. Номеріңізді естедіңізбі? Kalamı aytıp geleyim. Ha, maqul. Bayke, Tekenin номерін айтыңыз. Assalomu alaykum. Bu sizniki mi? Ha, mına. Janaq Tekenin esi bil жақта екен да байке. Бұл улақ, не улақтар? Ha, janaq Tekenin mi? Бұл биталдар болсын да? Биталдар. Қараңыздар. Бұл қанша сом бұл? Улағы менен сатасыз ба? 2 улағы менен 35 миң. 2 улағы менен 35 миң сом. Ургачы улақтар. Мулчу бұл? Бұл Альпинка 15 миң сом. Альпинка 15 миң сом. Чевич. Жана теке, бұл ечкилер, улақ, бұл чевич. Еш номері. Айта беріңіз. 708 0708 00 00 34 68. 34 68. Қай жыл жақта тұрасыз базардан кейін? Дача суда. Дача су туғандар. Мейлі, содаңыздар болсын. Дача суда тұрам дейт. Азырқы пародисті ечкилердің есі. Қойларға төз ем туғандар, қойларға. Мына қарап, қошқор. Қошқор қанша туған? 50 қанша тиш? 4 тиш. 50 миң. Қой қанша туған қой? 35 қозу бұлай. Қозу? Тиш бұз әлек бе? 2 тиш бе? Жоқ қозу тиші. Қозу тиш дейді. Мына. 30 дейсіз бе? 35. 35 миң сом. Мына açыңызшы. Я. Açыңыз. Мына. Болды. Тиш бұз әлек екен. 35 миң сом. Так. Елге тартып атасыз байке үйінде отырғандарға. Bu yoqda 2 qo'chqor bor ekan. Emne tartib otasың deydi. Esi kimki? Qanchadan qo'chqorlaring? 35 dan. Tishlari qanday? Ha? 2 tishlar, cho'ng ekan. 35 mingdan. Nomerini aytasizmi? Ya. 705 75 20 74 e? Mana ushul nomerga baylanishmi? 2 tish ekan. 35 dan berem deydi. Şuğa baylansanızlar bo'ldi, qo'chqor. Sizniki qancha echkingiz, bayka? Echki sizniki? Qanchadan? 12dan. 12dan, ne? Bularchi? Sizniki emas. Yaxshi. Yaxshi bu yerda. Qanchadan olding? Qancha oldi? Qanchadan? 45. 45. Yaxshi. 45 mingdan olib tur, mana. 45. Uygadan o'tamiz, bodogadan o'tamiz, tuğanlar. Kanaldan alыстабай bizge qatalib qo'ysangizlar, shularni ko'rasizlar. Так, buni tartganmiz. Qo'zlar qancha? 7,5dan 7dan. 7,5 7dan. Rahmat. Qo'zlaringiz qanchadan tug'an? Ba'larni aytaveringizlar. 10 dan tanda oldular. 10 dan tanda oladi. Qancha baş bayka? 10 baş. 10 baş. 10 ming so'mdan tanda oladi. Qancha oylikdan ham bular? 4-5 aylıklar. Soyğonga jaraybi? Jaray soyğon. Nomer aytasiz. Don xabar degan. Nomer aytabizmi? Yo'q. Ma'qul. Sizniki qanchadan taqsir? Assalomu alaykum. Don ko'rsizlarmi? So'mi sizlar. Sizlardan valyuta qarchaqchi. Kunda valyuta chiqaramiz-da, tug'an. Valyuta chiqarchi. Kuni kecha chiqarmading-a? Yo'q, chiqardim. Bugun ele chiqargan yo'q. 2 soatdan so'ng. Qancha? Borganda sразу 25 ming. Boshqalar yerni tortib. Yo'q. Baykeni tartib. 25 dan deysizmi? Qo'y bu? Qancha tish? 2 tish. Mana 25 dan. Suradi u bozor bayga? Qanchaga chiqdi? 17 mingga berilibdi, do'stlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Qo'ylar, qo'zlar bilan qanchadan? 25 dan. 25 ming so'mdan. Mana. Qo'zlu qo'y 25 ming so'mdan ekan. Suradi u bozor? Bozor 40 berib oladi. Ekoni 20 dan. Mana ekoni 20 dan 40 beryapti. Qancha tish bularingiz? No. Togorok. Bu togorok degan qanday? Gevirlar suraytda togorok emne deb. Bu qartayib qolganmi? Ha. Tish to'xtagan bu, qanday bo'ladi? Onday 8 tish bo'lib to'xtaydi. Anan togorok, Mana shunday ma'lumot bilganlar bo'lsa kommentariyga yozib ketingizlar. Ma'qul bayka, sodangiz bo'lsin. Naqtada qo'chqorlar turadi. Assalomu alaykum. Qo'chqorlarning bahsini aytib qo'ysiz bu? 25 dan. 25 qo'z qo'chqor,
Qo'zi qo'chqor 25 ming so'mdan ekan. Yaxshi. Aldini qarab ketaveramiz endi tuvandan. Tartdik. Bu yoqdan. Bu yoqda tartdik. Qizil qo'zlar qo'ylarni ko'raylik. Kimniki ular oqsoqol? Meniki, men. Assalomu alaykum aka. Qanchadan bog'larni aytdingiz? Bo'lur 21. 21? Bular 11. 10 ming, 11 ming. Bular uchotang 21 dan. Yo'q, boshqa bor. Bular 25 dan bo'ladi. Bular qo'chqor ekan, biri 25 dan. Bu qo'y, a? Qo'y, mana 21 ming dan. Aka, dag'i bormi sotilib turgan uyda? Yo'q, shu 5 yo'q. Shu 5 o. Yaxshi. Liniyasi bor. Nomer aytasizmi? Sizmi? Yo'q. Jurnalistsizmi? Yo'q, YouTube'ga tartib elga. Ha. Aka, bu yoqda. Assalomu alaykum akalar. Qo'chqor qanchadan? Qo'chqor 40 dan. 40 ming so'm. Tishi qancha? Tishi 4 tish. 4 tish. Liniyasi bormi? Bor. Ne liniya aka? Ya, Arashan parada. Liniyasi-chi? Liniya quvganlar bor-da. Qarabil. Archani ko'rsatib beraylik. Savdo bo'ldi-ku aka shuga bugun. Savdo bo'ldi. Qanchaga chiqdi? 67 ga chiqdi. 67 ga chiqdi. O'zingiz qancha so'rayapsizlar? Eko'ni 75. Eko'ni 75, Eko 65 ga chiqdi u. 67. 67 Eko, ha, bu yoqda da sherik bor ekan mana to'g'andar. Mana. Buldilar 4 tishmi? Ya. Buldilar 4 tishmi? Nomer aytasizmi? YouTube'ga aytaveringiz. Nomer yo'q deydi. Yo'q, agar aytsangiz aytasiz, aytmasangiz yo'llab qo'yamiz. Bayağı uydan ishlar kelib bayağı alam deganlar bo'lib qolsa, ha? To'n xabar. 0708 96 50 02. Mana shu ikki qo'chqorga to'g'andar. Ikki qo'chqor nomeri. Qolgan ma'lumot tezdan so'rashlar. Cho'ng qo'chqorlar ekan bular. Ulardan qo'zi tushganmi aka? Qo'zi tushgan emas, qo'zlari uyda qo'rada turadi. Uyda turadi. Bozordan keyin qaysi joqda bo'lasizlar? Misoli, Bey bozor chalib so'rab qolsa qaysi adres beradi? Manaz ayil ekan, Manaz ayil. Ma'qul. Savdongizlar bersin. Manaz ayilni orasida. Oldini qarab ketaveramiz. Mo, kimniki ekan? Aka qanchadan eko? Bas, ya. 15 ming so'm. Charba eko 15 ming. Yaxshi. Assalomu alaykum. Qo'chqormi? Qaysi? No. Bu qo'chqor, bu qo'y. Bu qo'y qancha? Qo'z qancha? 15 ming. 15. 15. Qo'chqorchi? 35. 35 liniyasi bormi? Ne liniya bor? Landras. Landras. Qancha tish? 4 tish. 4 tish. Mana, Landras dey. Nomer aytasizmi? 705 705 15 57 22. Bozordan keyin qayoqda turamiz? Belovodskiy. Yaqinda mana urug'ni boshtaladi urug'ga qo'yganga. Qo'chqor izlaganlar bo'lsa, uyda bormi dag'i qo'chqorlar? Video bor. Bor ekan birovdek. Chalib baylanishsangizlar bo'ladi. Agar alam degan bir tumanlar bor bo'lgan bo'lsa. Ne degan nima deding? Liniya? Landras. Ma'qul. Bu joqda bir Merinos qo'chqor bor ekan. Biz deb topmaymiz, o'zinglar kelib qolibsizlar. Ha, biz shunday kelamiz oldingizga. Mana Merinos deydi. Betinden tartamiz mana. O'tirib tartamiz. 2 tish. Mana qo'yrug'i. Merinos ekan 2 tish. Jaman semiz qubla, to'g'an. Üstünde divango. Yaxshi. Qancha so'rayapsiz buni? 35 ming so'm. 2 tish, a? Mana 35 ming so'm. Shunday Merinos qo'chqorlar izlagan bir to'g'anlar bor bo'lgan bo'lsa, mana qayrilaverasizlar. Nomer aytaveringiz, aka. 705 36 46 35. Bahası qancha so'rayapsiz? 35 ming. Bo'lar u. Tushasizmi? Tushib berem deydi, mana to'g'anlar. Qaysi bu? Bu, aka, savdangiz bo'lsin. Tak, bu yerda da ikki qo'chqor bor ekan. Bular tishlari qanday, to'g'an? 2 yoshlari. Liniyalari bormi? Liniyasi yo'q, Arashan. Обычный Arashan ishlagan bo'lsangiz, mana bo'ylari, quloqlari qanday? O'lchagasizmi?
Ölçegen joqsiz, a? Ha, yaxshi. Bag'asi qancha so'rayapsiz? 55 so'rayapmiz. Bir-birden, 50'den, ha. 50'den bakışıyoruz. Ha, 50 mingdan ekövüne 100 ming so'rayotadi ekan. Düşürüp veririz. Tushirib berasiz. Bozor savdo qildi bugun? So'ragan joq bu 48, 45 gacha so'rabdi tug'anlar. Uyda da bormi? Uzun ekan ayva, ya? Şular öyle kaldı. Ikkovla qoldi. Nomer aytamiz-mi? 0771 0771 01 0601. Shu nomerga baylansangiz bo'ladi. Agar bozordan keyin qayerda turasiz, tug'an? Kalı sordu. Xalısorda Bishkek shahri ekan. Ma'qul. Aha, объездной. Savdangiz bo'lsin. Mana tug'anlar, men oldimdan bitta qo'chqor chiqadi. Baykam, assalomu alaykum. Qandaysiz? İşleriniz yaxshi? O'zbekiston bayka ilgari Dordoyda cho'q ishda ekanmiz. Qo'chqorlarni sotadi. Oho, quyruqlari qarangizlarchi. Mana. 2 yaş, he? Tishlar 2. Qancha tish bo'lib qoladi? 2 yoshda 4 tish bo'lib qoladi ekan, mana 4 tish. Jundori shotka-ku, shotka, he? Bular o'tgan kundan boshqa-ku? Oğlum gitti lan. Alar ketken, he? Alar satılып ketdi, o'tkanda da tatqanmiz tug'anlar. Mana bu boshqa. Ha, alar qizil ele deydi, mana tug'anlar. Bu nimne liniya bayka? Kanttan geldim. Qantda. Madam aka? Mana Madam aka qantda bilesizlar-da. Arashan o'ttir. Yaxshi bilesizlar. Madam akadan kelgan deydi. Qarangizlarchi mana. Ekov qancha so'rayapsiz bir-birdan? Bir-birden 60'dan. 60 ming so'mdan so'rayapti. Qo'ylarga qo'yganga jaraydi-da. Toza. Mana 60 mingdan. Bulchi bulda sizniki? Bul qancha tish? Bulda 4 tish. Buning bahasichi? Bul 40 ming ekan. Tug'anlar mana 40 ming. Dag'in ne ma'lumot? Qolgan ma'lumot deyishni so'rashlar. Mana quyruq boshlari, shashbay ko'rgazib bering. Mana turish tulpati. Yetdi ekan. Nomeringizni aytavering sanda. 0705 98 36 98. Shu bayga men baylanishib, mana 3 qo'chqor. Tushirib berasizda, chalib turadi. Real alatiganlar bo'lsa. Shilashaysiz, chalaverasizlar. Yaxshi bayka. Savdangizni bersin. Mana. 50 dedi. Ma'qul bayka. Mana qo'zlarni ko'raylik, mayda qo'zlar. Assalomu alaykum. Qo'zlaringizning бағalarini aytib qo'yasiz? 15 ming. Erkek urg'achi u. Urg'achi 15 ming so'mdan. Qancha oylik bular endi? Bilmayman deydi. 3-4 oylik bo'lsa kerak. 15 mingdan. Suratava bozor. Sirayli. Mana qo'ylar. Assalomu alaykum bayga. Büt qo'ylar. Bu qo'zi, qolgani qo'y. Arashandar. He? Arashanmi, gisarmi bilmayman deydi. Mana. Qancha bosh? 6. 4 bosh sizniki? Bağlar qanchadan so'rayapsiz? 25 mingdan so'rayapsiz. 8 yil qo'yasizmi? Tak, 25 mingdan so'rayapsiz. Bu qo'zi qach? Bo'ladilar. Bo'ladigan yerni aytmaysiz, yaqinroq. 23, he? 20dan bo'lo? 20dan bo'lo. Nomer aytavsizmi? Yo'q, shu yerdan sotiladi. To'g'ri kelsa, pochta. Çağın o'sha, bersangiz olay. Shul qo'y. Savdo oladi to'shidi. 38 36 o'rayapsizmi? Ha, ekoni o. Mana ekoni 36 ming beryapti. Ular tishlari qanday aka? Yaxshi. Yaxshi. Qarashib olgan. 36 ming beryapti. Alarman. 37 ga berem deydi. Satarman. Alasım yo'q, qanday? Alasım yo'q deydi. Turaychi. Ketdi. Mana buyursin 36 mingga ekov ketdi. Bularning qo'zlari sotilib ketganda? Ya aka. Satılıp ketken, he? Mayli. Buyursun, alğanğa dağı, satqanğa dağı. Satqanğa ақшасы buyursun, alğanğa qo'y buyursun degende. 36 mingga ketdi ekov. Qanchadan? 8 mingdan mana qo'zlar. Qo'chqorlar? Uchovi qo'chqor. Mana to'g'ri. Qaysi kanalda? Don xabaring qancha qilyapsiz buni? 11 ming beryapti. 11 ming, he? Siz 15 so'rayapsizmi? Qancha beryapsiz? 14 ming. Beryapsiz 14. 11 berdingiz. Bu yoqqa 14 so'rayapsiz, he? Ha, yaxshi. Qo'y ekan-a bular?
Новенький вообще, тестированный, не А что вы не отдаете на 11 тысяч? Он неправильно просит. А? Он неправильно просит. Почему? А за сколько будет? За сколько будет окончательно? 13 500. 13.500'ga verem deydi. Siz 11.000 surapsız ha? Это же базар, брат, базар. А я возражаю. А, Тут с вами говорю. ага, да, Всё, правильно. Посмотрю вас. Да. Я вас, по-моему, еще Токмакский. Да, да. Вы на братишка? Не? Коллега. А, мақұл байке. Мына базар ұшызы менен қызық. Басы шықпаса сатпаймын дейді. Үйін алып кетеді ішінде. Қозылар қаншадан? Ассалаумағалейкум. Туған қозылар бағасы. Onlar 12'den, 13'den. 12'den, 13'den, 8'den. 8'den 13 minге чейин екен де. Арқычы қармап тұрғаныңыз. Қошқор. 14 min. Ешкі қанша? Туған ешкі. Tapmalı olmuş. Жоқ, базын айтып қойыңыздар. Aldım. Қаншаға? 5 milyon. Шын айтам. 5 minге алып тұрма. Бұйырсын, жақсы. 5 minге алдым дейді. Байке, ассалаумағалейкум. Қанша баш қой бар? Айтарыңыз. Hazırım yok. Ha, бар. 20 баш. Қой барды. Жоқ, қозылар да бар ба? Жоқ, бүтеге чоң қойды. Чоң қойлар, чарба қойлар да бұлар, Чарба. Қаяқтан алып келдіңіз, байке? Нарындан алып келіптір, мінекей. Бағалары қаншадан сұрап отырсыз? 15. 15'ten бары. Мына, дыйқансыз ба? Дыйқан екен, 15 мingден сұрап қанша баш? 20 баш. Болор қаншадан бересіз? Олар 14 жарымдан. 14 жарымдан? 14'тен деле болоо? 14'ten beri. Болады, да? Номер айтасыз ба? Айтыңыз. 052 06 30 03. Ушул номерге байлансаңыздар болот. Нарындан дагы керек байке десе алып келип бересиз бе? Алып келип берет экен. Ушул байкеге байлансаңыздар. Каякта турасыз базардан кийин? Мыканда. Мыкан, Бишкек шаарында белем? Бишкек шаарында. Мыкан, тет Новостройк, Абес жакта Мыканда турат экен байке. Ушул номерге байланышып ала турган туугандар чалыңыздар, байке деле. Баары жакшы. Улуу байке экен. Баары жакшы. Сойгонго дагы ылайыктуу, Оңго да чыгат. Чыгат дейт мына арасында. Parayeti dolukta. Кара эти толук дейт мына. Соодаңызды берсин байканда. Мына ушундай маалыматтар болду. Чаласыздар эгер керек болсо туугандар, анан жөнү жок чалып байкеге кабатыр кылбаңыздар. Кийинки базар бизди урушат анда. Ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуздар. Тапканыңыздарга береке берген болсун. Кой базарды көрдүңүздөр. Азыр бул жакта уй базар болот. Ары жакта жылкы базар болот. Аны сөзсүз тартып чыгарабыз.